Udah berputar-putar nih. Enggak lagi. Kita lihat lagi ya. Ya, langsung getar nih. Lihat tuh. Kena lagi ya. Panen teman. Mantap. Pegang lagi. Kan kena teman. Assalamualaikum teman-teman, Fishing Channel sini. Hari ini kita mancing lagi teman-teman. Sore ini teman-teman. Kita rencana mancing belanak teman-teman. Mancing masih di spot sama nih kayak kemarin teman-teman di sungai. Masih pakai tepung kita teman-teman. Dengan rangkaiannya ini teman-teman. Nih. Oke, kita total aja nanti teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa didukung channel ini dan cara di subscribe, like, komen, dan share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia happy aja teman-teman. Kita langsung aja kita coba uncal-uncal nih. Nih spotnya, Sungai Codiri teman-teman. Ya nih. Oke teman-teman, kita lanjut racik umpan dulu. Oke teman-teman, kita mulai aja. Ini tepung terigu nih. Kita campur aja nih, saya pakai Royco nih, rasa sapi nih teman. Nih, campur secukupnya. Oke, kita aduk aja teman-teman. Oke, udah siap teman-teman, tinggal kita totol aja teman-teman. Nih, kita isi air dulu. Oke teman-teman, kita langsung aja coba. Oke teman-teman, kita mulai aja. Jangan berlama-lama. Kita mulai, kita putar-putar, kita celup, putar, celup, putar. Oke, kita gas. Tarik kepala ya teman-teman. Lem rem. Dan ada sambaran dari belanak. Wih, salah, kejut nih, tenggelamin aja dia. Udah ada, mulai ada nih. Oke, mulai lagi. Ayo dong. Kena teman. Mantap. Mantap teman. Coba lagi. Aduh, bahaya nih. Dia main berontak aja nih. Oh, yang kecil-kecil nih bahaya emang. Kecil lagi. Langsung nyuk dia. Royok. Yang besar. Aduh. Kena teman. Kena lagi teman-teman. Mantap teman. Mantap. Alhamdulillah. Coba lagi. Makin sering kayak gini makin banyak dia. Langsung dibawanya. Kumpul nih. Nah, kena teman-teman, kena lagi. Mantap, kena lagi teman-teman. Mantap kali. Belanak mania. Kena di mulut, kena di ekor. Oke, mantap. Alhamdulillah. Coba lagi. Sampai mulai. Udah kena gitu.
suaranya. Kena teman. Mantap, poin lagi kita. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Yuk. Kena teman. Mantap. Mantap, poin lagi. Lanjut. Lanjut. Gas lagi. Totol dulu. Lempar. Karena yang besar kasih, nggak apa-apa. Besar. Kena teman. Kena lagi teman-teman. Alhamdulillah, poin lagi. Mantap. Kena teman. Mantap. Poin lagi. Alhamdulillah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gas lagi. Pokoknya mancing mana kita panen kan hari ini. Kan gini. Tenggelamin terus. Yuk, ayo. Kena lagi teman. Mantap. Poin lagi kita dong. Alhamdulillah. Langsung dikeroyok nih. Kena nih. Kena kan? Sok terbang dia. Mantap. Alhamdulillah, poin lagi kita. Jangan pakai botol. Kita pakai pancing beneran. Gas. Pakai botol. Ini makan lagi. Kena lagi, belum apa-apa. Langsung kena lagi. Alhamdulillah. Tap terus. Pelan-pelan nih, mata pancing banyak nih. Dia berontak. Aduh, kacau. Oke, masih terus. Ember. Lagi. Udah berputar-putar nih. Gas lagi. Kita lihat lagi ya. Ya, langsung getar nih. Lihat tuh. Kena lagi ya. Panen teman. Mantap. Pegang lagi. Kan kena teman. Masak nih. Kita pancing banyak. Aduh. Slow. Ini bahaya mancing belanak nih kalau mata pancing banyak teman. Aduh. Darah. Aduh. Untung nggak masuk semua. Oke teman-teman, kita coba lagi. Tak semangat. Oke. Gas lagi. Lihat teman-teman. Jatuh langsung dikeroyok nih. Aku lihat tuh. Kena lagi kan? Banyak aja nih teman-teman dah. Pada ngumpul teman. Mantap boleh ya kan? Oke, lanjut lagi ya. Oke, lihat teman-teman nih. Dan langsung dikeroyok ya. Oke. Ya. Tuh. Ya. Kena lagi. Mantap kali. Panen kita. Mantap. Kena teman. Mantap. Coba lagi ya.
Sikat, kena teman-teman. Kena sikat dia. Tak. Sikat, kena lagi teman, mantap. Kena lagi. Mantap. Langsung. Kena teman. Ini lumayan nih. Kenanya pelanggaran. Kena mulut. Kena ekor lagi. Mantap. Kena teman. Mantap. Kena lagi, poin lagi. Mantap. Nak cukup ramai sudah. Kena lagi teman. Tapi nggak terlalu besar-besar, kecil-kecil. Mantap. Kena lagi teman. Gini terus. Ya lumayan juga memang. Tidak babon. Mantap. Nah, lumayan hasilnya teman-teman. Oke, akhirnya. Nah, nampak mata lagi. Kena teman. Oke lah teman-teman ya. Kita sudah selesai mancing kita kali ini. Ini pun udah sore ini. Balik dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke teman, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia, happy aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya. Kena lagi teman-teman. Oke teman-teman, aduh capek duduk kan nih. Batu kita duduk kan. Oke teman-teman, ini hasilnya teman-teman. Wis, lumayan nih teman-teman. Lumayan nih. Biar penuh nih, bisa penuh kalau mau teman-teman. Tapi mau balik nih teman-teman. Oke, makasih teman-teman.